Korea lam hoi ve thungang o Katseye member te chanchin tlangpui en hawang o Katseye te hi global girl group member paruk ni in hype le geffen records te hnuaya Junes ni somni pariat sangni somni pali khan an digital single debut ti hla mangin anron debut ani geffen records le hype te reality show buat sei the debut dream academy atanga group asiam an ni a an group ming Katseye omzia chu gemstone lungmoi direction shang atanga thlir dana zirin rong chi shanga lang thei ani a he group a member te ang mai hian chung rong shang te chuan an ma ni thevin moina dang lambik le talent an nei vek ani member te hi khomwal pui pathum khopui shang atanga lo chuak an ni a chung nam in ang lo tha te pakhata omkhom chu Katseye tia kan shat lar te hi an lo ni ta ani ram shang atangin meichhia noi khat sing ni mel thale talented tak te chu dream academy a in elin chu ta chang chuan a thazwal contestant somni thliar shan an ni a he group an din lai le anin buat sei lai vel te chu Netflix a pek chhuani in American girl group an ni angin nam shang in zom khom an ni a an sa khwa le background spo a in ang lo vek ani member te hi nam in ang lo ti taka an chong po in ang lova English Korean Filipino Spanish German French Italian le Hindi te an ni noka member zinga pathum te hi English mangchin an ni a American an ni wangin member atam zo khi hype universal United States a trainees ni in kum khat le achan ve velan omani the debut dream academy press conference an bhai hot na a bangsi hyak chuan Katseye group te chuan K-pop chu an za in an activities poimo tur te po Korea ati ani thin tur thu asoya report in a tarlan dan chuan group te chu Korean music show lo om tura te po anin lan ve zel don an ti ani member te hi United States a dorm pakhat in chomin an cheng hova chung member te chu Yonche Sophia Megan Lara Daniela le Menon te an ni Katseye member te profile en le donila